So going with the flow, we have Bansing Lang Marngar. He came third in the open category of the 21K. Fisko kumno menta? Biang he. So klan hi namar ba. Ipin biang he ka practice la jong te. Pide na sinong iyo? Yang ada na sinong pahamar tuloy ka pada sa Tanjung Po Arvo district. Yakini ki race fiju prepare bha man kasgi ha sinong la jong? Ni kambun sin hi ni practice hi step ka kamsngi te kabun bangilit race. Salum sawa tang ba step ni persanggar balak ban yo ban practice le namar. Kaweru ni yo jing ko jing kya mo. Umday tang ma ngi train kita rai kajing practice ngi step ka jing climb ro le se melak ban tip le se kajing train stom jing ka laban ban yo ngi so ba de na bun. Kade fitmu yu nangani ka race ba fi kwa ban poi ha ka thmet ayu national international kwa ban represent ya ka yakari. Kajing temu kapan kong te kalong ba umday bangin su mari tang halas nong mo. Kaba kerpang kalong bangin yo ban simenta kini ki race ki ba kamalor kong kini ki national event mo ki marathon ki ba silong sabar jong ka state Meghalaya kum ki Delhi half marathon ki Mumbai marathon ki Kolkata marathon kibun ki marathon ki ba he rang yo ban simenta kum ha kitu te lese muat kam pancam mingir teng kapan suk. Kila jumare ko kita ki race na tangan ni ka kani ka maning kong do na. Oi kaya bun ki race bangai mare umini ki Kolkata nanta ki Hyderabad nanta ki Delhi kita ni ki mare namar kita ki nong ilam jungi ki banani na silong mo ting ki selek ni ki le try ngi mo di ki piangam te ki rap ngi panyalam kai sabare. Oh, congratulations, Mr. Marngar. Congratulations.